O te whaatalo whātu lau whaafonga i le nei tae au, alo mai o tala lau Radio Samoa. Ma wātu wa mali liu leu lungali I mātutua I waitākere I se sifo au kilani, ma a o whaasolo pia so esu enga o loo masalo mi aile ma moe poa. Tusa ma le valu se fulu mo na tupu le mātutua Alfred Magay Hansen wa uma o la ua soifua ma e whaapeolena ma uele atalii, ina ualu e su e le tae au ana nafi. Reporti a leo leona ma watu o lo iei whaatasi leo nungali I wa mali liu ma le mamoe po ale nei I totono le pā. Ma o lea fo ina whaasanga-sanga ane I leo le mamoe po a ma mo le pui-puinga na whana I loa leo ma mate ai. Mo le maua nise le aingo le nei ulungali I mātutua I tala le Herald, o se tala whaanoa noa tele ma o se ulungali I foi, e fia e tau simanu. Wa au mai ma wha mai senga le Federated Farmers I le ainga ma fatia, ma le wha manatu I le au whaila fumanu, ia mata alia. O so whaia le au ngā oile Michael Hill I le mōl whaatau o le dress mari o ne hanga I la waulia na nafi ma e whaapea o leana wha upenga ina. Te o leitu lai lua na nafi leana ma wai e leo reporti o le nei o so whainga, ma na o na o atu lava ma upenga whaaleanga le telo ka peneta o le whale o loa ai ngaoi. Le aisa la au malo si ta o mai reporti na wha au ngai le au ngā oile nei e to a wha, ai o lo iei reporti o lo ta uai o leana wa aianga ese. O se tasile nei o mall PC taime o tuuanga wa o ngā whanau, ma e whaafetaia e le ai se isi na afia pe whaamanu aliai. E silia ma le lua se fulu pasi fo ngā whale lua o lai le ele tise o loo wā ngai mai mō si sifo au kilani. A o whaatupula ia le toa telo tangata whemalanga I e wha o ngā ina au na ngā pasi to tono la ai o le tala lata mai lea mai le Auckland Transport. O le amatanga le masino aperilo le tausanga asau le olo o fuafua e amata whewa I ei pasi nei ma ilona o te lenga. O se whaaupoponga o lo o sau I totono le kone karate se lau se fulu wono miliona ua o sia I le vao le Auckland Transport mal company pasi. A le Transit Group lea o le asa waile wha se fulu pasi fou e o le ele tise mo au kilani. A o whaatapena I mo le nei whaaupoponga mo au kilani si sifo, whaamautino mai ei fo I le Auckland Transport o lo o ngā lulu nei. E whaia T2 lane si sauti o te ara tu mo le mauti noe solonga manuia whewa I ngā pasi, ai maiso le saunga le mu. Ma o swinga fou nei I lungo le awale a mata alua ia mai le aso sifuruma le lima o le masina fou. E le ngata I leo le a fo I wa whaia le lane whaapitoa mo na o pasi se vaenga o Triangle Road I Massey. I whaamaumaunga, o si sifo au kilani o I lea ua moli mawina I masina ua mawai. Le alo I lunga I le lua sifuruma le 5% anga I le tolu se fulu pasene, le toa tele o tangata e whaao ngā ina au na ngā pasi. Ua tatau ana tutuli uma le komiti whaafoia le Alpine Energy, pei tae ma le taita I fono e le mawhaina tupu. O le Alpine Energy po le pulenga o malo si angatau I le tise ana I na Canterbury Sauti, o ia lea ua toe tautino na overpaymenti na totongi e paanga. Mo le umi e iwa tausanga, tusa lea ma le 2 miliona I le tausanga. O le aso toona I fo ilwa yaso tāluai, na whaamawai ai le taita I fono sa iai Warren McNabb, ai sui tūlanga I nei Clark Reynolds. O le tūla I mai o le taita I fono fo, wa ia whaato ese I tangata a fia mana whaamanino foi, e tā ua ia te ia le tau mawhai e sa ili se fofo na I lo le tuua ia o tangata whai ngā luenga, e le o tō iai. Whaamautino mai ei fo I le taita I fono fo ia Reynolds o le masino au kuso le tausanga tāluai. Na whaato ai loa I na ua whaia ngā luenga le soetusi. Sa waimal fesilia nisi, pe whaafewheo na whaato ai loa le soetusi ia au kuso, a o ia lava lea to atasi. Na ngafa matiu te wha soetusi le taimi ato ana se se ai ona whaitau pili o mōli a inga. Ua langona I maletalo sanga wa tatau na whaatula I ese umal komiti whaafoe le kamupani o loo iai nei. Le isa tala tele mai le komisi o pisinisi, na ona whai mai o loo whaatali ma e fua umana whaai unga I le unga o so e suenga o loo whaia. Matala whaai u, e le o iaisa fina ngalo le pale mio ni usila Christopher Luxon I le tatalo le avanua I tangatala o tele whaali fina ngalo ai. I le mataa upo loo whaia I pia nei lo ilonga pe tatau na alu ni usila I le li o le Orcas pe le ai. O le asana nafi na tūlau ele manui ai Luxon I Manila I Filipaina, ma o le atu na umuli fo I leo lana whai ngā malanga I le atu Asia, ma a o tala noa mai ai mai Filipaina na nafi le nei mataa upu. Na mafuli lana tala noa I tā penanga mai lo ilonga o loo whaasolo pia nei. Tau nol pale mio sa mataa upu e fau, ma e tatau wai I sui whai tū la fono na lo tea ma o le wha mua lava o le avelea I leau ili umoi tū ma vanua I ono mawhai ai e New Zealand. O na ofi le Orcas I lalo le pela lo na lua.
O le okes po le whainga whaapaanga o Sitalia, Amerika ma Peritania, o se tasile nei o malienga na tala noa I leo lua I whailua inga Luxon ma le pale mio au Sitalia Anthony Albanese a ma o le pui pui lona lua lea o lo o anga I ia I le va aia New Zealand. O tala nalo Radio Samoa, manuia le nei tai au.